Chief Minister Pulal Duaman Bana ka Venture Capital Fund mangin thalai ma ani kutkoi manga din tum ti harsat na to chin sutkian ani don ti asoi. Agriculture Minister Pulal Thamsangan Mizoramin muga pangang khoi tur ain todel theinan Thenzola muga farm chu Central Silk Board kuta hlan ani don ti asoi. April ni thiang o tur union budget session chu va in khan chanani a sarkar kum tharata na sarkar lai bui budget wa man chu February ni khata phar ani don. Venezuela sarkar lai lok in US atho pui thalawani chuan sipai chakna manga malakani tur thu US in asoi. Zonet Cable TV ule oliflal exam kani a Chanchin Thar ngai thlang u. Chief Minister Pulal Duaman Bana kai Venture Capital Fund mangin thalai ma ani kutkoi manga din tum te harsat na to chin sutkian ani don ti asoi. Planning and Program Implementation Noaya Mizoram Startup Mission le Department for Promotion of Industry and Internal Trade Bultumin National Startup Day Mizoram Edition chu va in khan aizol klapa lomani a aman puitu Chief Minister Pulal Duaman Mizoram Bana kai Venture Capital Fund le Startup Readiness Level of Mizoram atlang zar ngalani. Chief Minister chuan Mizoram akum engemoza thiam thil le ngai tuana thatak tak nen sumdon na bulchan omchin ma se thlop na le puina an hu thatlo awangin an sumdon na achang theilawa an swang to ana in atakram achang theilo thin chubana kai Venture Capital Fund manghian sutkian ani don ti asoya hei hi athlona sum in pek lamani lawa rin na le in rin ton na ne na sum pe punna ani ti asoi. Pulal Duama chuan sum mangin sumdon na H&TE theya in rin tok na hian malam panturin apui thunga chumi konga chuan voina antlang zartak startup readiness level of Mizoram chu apoi modon ti soin record vonna ani mailawa Mizorama entrepreneur tele ezon na kongdanga malak na tur tarlang tu poimo ani a mi ten theitop an lo chwa dante anti tak tak na te amu theidon ti soin startup readiness level manghian entrepreneur ten sarkar pompuina official recognition an mu theidona ezon na bulchan tir le ezon na te naw jok beite chu investor bank le farm lian tetan mu zung thei ani to don ti asoi. Mizoram Startup Mission CEO Pularin Zwala Soidanin Bana kai Venture Capital a hian sumpek chwatura ruaman targeta cheng vaibel chezada ani a Mizoram sarkarin Bana kai scheme atangin cheng vaibel che somni apek bak adang chu kongdang atanga mu tumani Inkhoma hian Higher and Technical Education Minister Dr. Vanlal Thana Commerce and Industries Minister Puef Rodingliana le Lesde Minister Pulal Ngeng Lawamar te po in thu an soya Planning Secretary Pulal Malsoma Patsuawin Mizoram Startup Mission na tho to dan tlang pui asoi fiaba ka MZU Incubation Center atangin Pilarem tuangin Startup Readiness Level ni phung asoi fia Mizoram Outstanding Entrepreneurs and Startup Awards 2026 Ecosystem Enabler Loman Dr. C. Vanleram Sang nena hlanani Agriculture Minister Pulal Thamsangan Mizoramin muga pangang khoi tur a in todel theinan Thenzola muga farm chu Central Silk Board kutahlan ani don ti asoi. Ministry of Textiles Central Silk Board le Mizoram Sarkara Agriculture Department Changhovin voina zemabok Agriculture Training Institute thingtlang mi ten mai mo pangang khoi manga ezon na ngel nget an nei theina tura kong ko mu na le department na thok tu te in toy tharna Resham Krishi Mela an buat sai chu Agriculture Minister hian aman puya Zopa ezon na pangang khoi chu nanem le hathak lober pol ani arin thu asoya pangang khoi tu te chu an hlotlin theinan mithiam ron na chang sheturin atsa ani Pulal Thamsangan chuan sarkar malak nakal zela muga pangang tui khoi tur anin todel theinan Thenzola muga farm chu Central Silk Board kuta hlan ani don ti asoya Mizoram Central Silk Board Office po ti len ani dona thoktu po an dabel mek zel ti asoya Mizorama Central Silk Board Office le Agriculture Department malak nazara nikuma Mizorama tharchwa mugale mulberry seed kukun phailama thon thak ani chulom omati thu soyin heyan Mizoramin theina tam tak anei ti atilanga Central Silk Board ho tulam tepo in besena sang tak an nei zela scheme tamjok le mason na po an nei bel zel arin thu asoi Agriculture Minister chuan Chief Minister Pulal Duama kai shoina hnuaya bana kai policy kalpui me kani a athokhat na a CM Special Package a Agriculture mala thami somthum tuam anni a loan pung omlo Agriculture farmer pakhat ne na pek ani to a CM Special Package second phase a adil to zinga department in pek tla ka an ngai chu pek ngal zel anni to dona deal na nga khom ani to don lo ti asoi
Inko Mahian Agriculture Secretary P. Florence Zotuang Puyi, Director Pularin Oma, West Bengal Berhampura Central Silk Board, Central Agriculture Research and Training Institute Director Dr. S. Gandhi Dos Le, Central Silk Board Scientist D. Dr. Lel Thamwana Tepo Intu and Soya, Chonulama Central Silk Board Le Agriculture Department at Hoktu Ten, Pangangkoi Konga Mason Natur, Pangangkoi Tute and Zirti Rani. Tanshil Kotlangin an Veng Mi Marina Lel Chan Swaiti na midang innam noi an omli omlo chiang zo ka chui turin police an ngen puan to angin nimin khan Mizoram police chuan thu chwa siamin nikum December ni khata changa chin shat lava abo nu a December ni som pathuma thia char Marina Lel Chan Swai kumsom ni paruk Tanshil Veng Pui thi na chu ngor taka an chui nu a hetwal thi na hian pu RLP ka kumsom ruk pahni Tanshil Veng Pui chu amo phurtu ber ani ti shat ani thu an soya he thu hi shat ani vele Tanshil mi puilung oilo chupum khomin nizan zan tir khan Tanshil Veng Puya pu RLP ka insaklai chu an hala pu RLP ka nupui fanau te chu nizan atang khan an veng chwa san ngal turin an shat tirani Tanshil Khotlang chuan Marina Lel Chan Chwai thi na hian mi pakhat chawai nam noi thei an rin lo thu le midang in nam noi an om nge an ring ti soin police te chu he thi na hian midang in nam noi an om le om lo chiang zo ka chui turin an phu tani Aizol Katlaveng Wam Chunga MLA Hostel Thangkong Puisi Ra Theizuar Te Chu An Thut Na Mun A Him Lo Awangin In Son Turin Tima Se Vo In Thlengin An In Son Du Lo Voina AMC Thu Chwa Tarlandanin MLA Hostel Building Chu Sak That A Tru Lawang Le Building Hlui Thia Ani Ta Ka Wangin A Sak Na Mun Tur Lei Lai Angaya Hei Wang Hian A Thangkong Pui Kama Thut Chu Mishing Tan A Him Lo Awangin Mizoram Sarkar Le Aizol Municipal Corporation AMC Chuan MLA Hostel Thangkong Pui Kama Theizuar Mi som pakhat te chu lo thei lo na awangin tuikwal sauda AMC multi complex chunga son an trul ti an soya nikum September ni somni pali khan PWD atangin theizwar tu te thut na huna MLA hostel building sak ani do na wanga an thut na hun son turangen na AMC in adon chu soi hawani a heiba ka hian nikum December ni nga khan Mizoram Legislative Assembly House Committee te UDNPA AMC le PWD ho tu ten MLA hostel sak thatur chungchang an soi ho nu a helai muna theizwar te son chuak tura le khadon bo zuin tun thani rukhan theizwar association president hena in son tura shatir na pek ani a lekha chuan kumin January ni som paruk ral ma nge ya AMC multi complex tuikwal south third floor ra in son tura shatir ani a vo in thlenga an la in son lo awangin tun thani somni pathum khan in soi fia tura shatir na show cause notice pek an ni AMC chuan theizwar to ten revenue office bula thut an deal na chu AMC executive council in angai twa nu a tuikwal south AMC multi complex a in son tura ruwa man na alo siam to chu kaltang pui turin an nem nget ti an soya an deal na chu phalsak an ni lo thu le AMC multi complex tuikwal south a in son chuak tura sha tir na le kha chu theizwar association khatla president ne na tun thani somni pathum khan pek non le ani ti an soi AMC chuan Aizol ko pui mason na tura state sarkar le AMC malak na thlop zel turin mi pui ti an so mani PhD Minister Professor Lel Nilo Man Thingtlang mi ten tui thiang hlim an don vek theina tura sarkar lai pui malak na Jal Jeevan Mission atanga sum don tur tang rei lutuk thin chu pechwak thwai turin sarkar lai pui ho tu te angen Ministry of Jal Shakti Buat Sayin, Union Jal Shakti Minister Pusi R. Patil Hovin Nimin Khan, State Shangshang, Rural Development Minister, LAD Minister Le PHA Department Ho Tu Ten, New Delhi JJM Noya Thingtlang Khotui Lak, Enkol Zui Dan Tur Chungchang Le Rwa Man Na Siam Dan Tur, An Soi Hova, An Chutkhom Na Yan PHA Minister Professor Lelni Lo Matsuan, Mizoram Chutlang Ram Ani Awangin, Munzola State Dang Tenen Khai Kin Thei An Nilauti Asoya, An tuilak na nar te po khotchunga tanga hlatak taka ani hlomawangin khotlang enkol tura da chu a hau takbi ti asoya Mizoram ang tlangram tan chuan chona lian takani a chuti rual chuan theitop an chwa tur thu soin Ministry of Jal Shakti ho tu te chu rampum hwa pa JJM sum ministry levela tang rei lutuk thin chuti topa sum hi pechuak thwai thin turin angen ngalani Jal Jeevan Mission JJM hi thingtlang mi ten tui thiang hlim an don vek theina tura sarkar lai pui malak na ni in Mizoram a chuan kumsang ni som pakwa atang khan bulchan ani a tundin huna na hi thozo thokhat ani to a nikum thleng khan solar pumping scheme za somriat pariat gravity scheme zaruk somnga pasari le electric manga tui pam na pasari awain na zariat somnga pahni thozo ani to a Mizoram thingtlang khwa zongzong tuam chwa ani
Home Minister Puke Sap Dangali INPR Minister Pubilal Chanzawan Aizola Republic Day lom na ne izota ka Chanchin Bumi telung oilo na chungchang akai noi department ho tu te an soipui Home Minister Pisa a chutkhom na hian Republic Day organizing department zinga mo phurna poi mo de ulatu Aizol DC office State Protocol office le INPR ho tu te antela Home Minister Puke Sap Danga Chuan Republic Day lom na inkhom le Governors at Home chungchanga Chanchin Bumi ten lung oilo na le har sat na an nei chu poi ati thu asoya hun local le zel tura fel faizo karwa man na kalpui ani theinan awai hotu sarkar official te chu thei top chwa turin atsa INPR Minister Pubilal Chanzova po in Chanchin Bumi te chu sarkar hun pui le poi mo ti pui sui tu le ti za om tu an ni a ruwa man na fum fe lo wanga har sat na an top chu poi ati thu asoi Chutkhom na hian INPR Secretary Pvt Zonet Parisai lo chuan journalist telung oilo chungchanga MJA shwai tu tenen anin biak to thule official lamatanga insiam chat ngai lai te po a thu asoya aizol borsa pulishat puya po in Chanchin Bumi te chunga thil thleng chu poi ati thu soin an mani lam po an in three let na sa a an naw te zinga inzil ngai le in shilfia ngai te po ma an lak to thu soin atulang zela malak ani tur thu le tu nuwa chuan uluk le film khurzo ka ma an lak to tur thu asoyani Home Minister Puke Sap Dangali INPR Minister Pubilal Chanzova hova thunei tu te thukhom hian Aizol DC ka shwaina hnuaya Protocol Office le Directorate of Information and Public Relations in hun remchang masabera MJA shwai tu te ko ma input lang taka soi ho tha antia Republic Day le Independence Day ya media enclosure siamje atoni se somna sem chwa chungchanga po film khur le zwala kalpui ni se anti ani Central YMA shwai tu ten NGO Coordination Committee thuding lai angin India le Myanmar ram ri hung chu andu lauti Union Home Secretary Pu Govind Mohan an soipui Ministry of Home Affairs in Ansom angin Central YMA President Pu Arlang Heta Vice President Professor Lelnun Tuanga General Secretary Professor Malsom Liana le Treasurer Pu H Du Kimatetsu nimin tai kha New Delhi Kartavya Bhavana Union Home Secretary Pu Govind Mohan Hovin mipoi mo dang tenen an thukhoma Nikum March ni sompanga a Union Home Minister Pu Amit Shah an Mizoram alotlo tuma Central YMA le tlom ngai pol dangin thu an thlen bo zui ani dan sang sang soiho ani a reloado na atana Central YMA ne na Narcotics Control Bureau NCB kal tlangalir theile na tur chengwai somriat pariat singkwa sanga zaruk somsari pangarwa man ani to dante reloado na konga inzirtir na lama malak na tur chengwai bel chani point pathum ruwa man ani to thute Tingsul thia rama YMA Conference Center sakna tura chengwai bel somkwa pokwa point pasari da ani to thute H schedule Mizoram da ani theina turangen na chudil tu za somnga atanga zani vel an omawanga committee in an ngai to tur thute soilan ani a heiba ka hian Mizo thalai te ta na Civil Service Coaching Center buat sai chaumek ani thule Airport Authority of India Kutaleng Pui Airport lan chungchanga thil omdan te soiho ani an chutkhom na hian India le Myanmar ram ri hung chungchanga YMA ngai dan zo anni angin YMA shwai tu te chuan NGO Coordination Committee thuding lai angin India le Myanmar ram ri hung chu an du lo ti an soya ram ri chu hungani chuan zo fat in unaw na ati chha theidon awangin hung ri lo an du thule Mizoram State Assembly po in resolution lo pass to ani thute tunma India le Bangladesh ram ri hung na Mizoram in na sataka ram achandan le khoenge mozat hung po na a umdan te an soya India le Myanmar ram ri hung tura hian survey nei me kani rualin ram ri cheng mi puiten ram ri hungin akentel an shat lo thule eng angin nge ahmong don ti in shilfiana a lo ti an soyani anin komna hian Chief Secretary Pukhili Ramina baka Intelligence Bureau Assam Rifles le BSF ho tu te po an telani MNF President Mizoram thangan India Sarkar le MNF in rem na thuthlung Mizoram Peace Accord an zia chu India chanchina in rem na thuthlung zia to zinga hlotling ber zinga mi ani a ramdang te poinan enton alani rengti asoi Ministry of Donor le North Eastern Council NEC bul tuma Mizoram University a Ashta Lakshmi Darshan Youth Exchange Program ne meka thu soi tura som ani angin Chief Minister Luini Bo Mizoram thanga hian nimin khan zirlai te ma a thu asoya rem na chu hlu a remna an neya tangin Mizoram po in mason na tam tak an muto a pathiani na pek remna chu thangthar le chuan lo omzel turten ram mason na nasazok an nei zel theinan hlutna chang an shiata remna hum haltu an ni apoi mo ti asoi
Mizoram thanga chuan remna tel lovin mason na tluan tling a hmu thei lo angin remna ina thlen chin mason na sa jok an hmu zel theinan remna vong nung tu ni turin zirlai te chu a cha bok Ashta Lakshmi Darshan Youth Exchange Program ahian Andaman and Nicobar Island le Lakshadi Pachangin Zirlai somni veve le zirtir tu pani veve an vain mi somli pali an lokala zirlai te zo na changin Mizoram thanga chuan Mizoram ramri dep thing tlang khu apiang le seilian no pang re thei ve tak in lo fa chop chunga le khazir zalen na swala ram mut nu a Mizoram Chief Minister Tumthum ani theina chan chu pathian mal som na ba ka atumru na wang ani thu asoya harsat na kara po tumuru na nget tak an nei chuan din mun thazoka ahlang kai le mai thin ti shaturin zirlai te chu atsa ani Ashta Lakshmi Darshan Youth Exchange Program hi tun thlani sompanga atang khan tranani a vo in thleng a o ani Lok Sabha member Purichad Vanlal mangayan sai rang le khamrang inkar kong pui furwa tuitak ma nge siam chaturin Defense Minister Purajnath Singh angen Voina Parliament Budget Session Chantur in Puatsana Ata Nimin Khan, May New Delhi Parliament House and Next Committee Room, Union Defense Minister Purajnath Singh Hovin, Lok Sabha le Rajya Sabha a party Shang Shwai tu te chutkhom na all political parties floor leaders meeting ne ani a heta hian Mizoram in Lok Sabha member nei chun Purichad Vanlal mangaya po telin kumin furwa tu yatlak tak tak ma achai rang le khamrang inkar kong pui chu thataka siam vatvat ani theinan sarkar lai pui chu chakle zwala malatura aphut thu asoi Purichad Vanlal mangaya chuan nikum fur lai khan Mizoram chak lak na kong pui poimo berat chu achiat na satawangin mi puiten harsat na men lo an to thu asoya khatiang harsat na kha kumina an to lo nan sarkar lai pui chu rang taka malaturin angen ani LADC Chairman Tharatan Lungpher South Bial to MDC Pusil Muan Thangathan ani Larsab, General Dr. Vijay Kumar Singh and Lai Autonomous District Council, Constitution, Conduct of Business, etc. Rules, 2010, mga siya tir na atit swabo zuyin, LADC Chairman Tharhivo Inkan LADC Session Hall, Longtlaya LADC Pro Tem Chairman, Pusi Shang Chianga Kaishwayat Han Ania, Chairman Than na ahian vote somni pathum tla atangin MNF le Congress Changdun, United Legislature Party, UPL candidate, Pusilal Muan Thangan vote sompanga muin tlingapuan ani. Chairman Thar Pusila Muantanga hi House Leader Pusila Somzwala le Opposition Senior Member Puti Zakung aten Chairman Dokan Lo Aturin achut na tura an shwai chova Pusila Muantanga chuan pathian le a member puite chunga lom thu soyin tungka mai nilawa atakaram le nam mangai na nen rorel turin LADC member te asoma tunchum LADC tam thara hian member Thar Som an omawangin Chairman hian session kalphung achiar chwa sak ngalani Inko mahian LADC CEM Pusila Somzwala chuan Chairman Thar Pusila Muanthanga chu alompui thu le lai takaro rel na kalpui turin du sakna ahlana Opposition Senior Member Puti Zakung po in Chairman Tharin lai tong nge ya session akai shwai chu lom omati thu le member Thartetan in kai shwai na thatak achiar chuak chu lom omati thu asoibok LADC session hinak tu ka chunzomani ang Mizoram State Information Commissioner Pumang Zagam Tauthangin RTI Act chu Sarkar khalngil na manropoi mo ani pia lama mipuiten Sarkar malak na sangsangan siya theina ani angin war deuh turin Mizoram mipuya som Mizoram State Information Commissioner Pumang Zagam Tauthang hian tukin khan longtlai press club longtlai thuthar lakhom tu te akoma Sarkar le puile state Sarkar in mipuite tan ham thatna chi sangsang aduan thin puandar ko nga thuthar lakhom tu te chuan mo phurna sang tak an nei ti sia a theitop chwa zel turin atsa a journalist te chu Sarkar le mipui inkara palai na thok tu poimo tak an nei na sia a an na thataka thok turin a fuyani Pumang Zagam Tauthang hian RTI Act chu Sarkar khalngil na poimo le tangkai ani pia lama mipuiten Sarkar malak na sangsang an sia theina le anlung oilo na anthen theina ani angin RTI Act mga thil zo fia le puanzar war deuh turin atsa a Mizorama masona na tho tamtak akalmeka chung Sarkar malak na sangsang chu RTI mga zo fia vek thei ani ti soyin RTI Act hian mipuite dik na chanvo ahum haltlat ti sia a mangtangkai turin mipuite atsa a Sarkar Department te po ahun taka RTI mga zo na changchin turin atsa bok Ruhlongai te enkol na hulhiap short stay center at swak teta na athona skill training buat sai thum na chuwa in khan tran ani hulhiap short stay aftercare skill development training batch thum na hi wa in khan dor puiveng thara
MFM Skill Training Center MYC Chairman Core Committee on Hulhiap Short Stay Center Chairman Nibok Pumal Somzwal Aralte in ahonga training tour te chu atop thenga zir ngei turin at sa ruilo ngai te tan sarkarin chengwei bel chhni le nuai nga chuang aseng to a anlo that chwale theinan in sen so zel po a in huam rengti asoi tuntum training a hian Hulhiap SSC atanga chuak mi som paruk in Assistant Electrician and Zirdo nani Central YLA in Chongtepi le dil tlang in Karkong pui la imek chu zo fel ani thwai theinan hathok tu te chaktaka na thok turin atsa Longtlai District ta tlom ngai pol lian ber Central YLA shwai tu ten vo in khan PMGSY manga Chongtepi le dil tlang in Karkong pui la imek hi an enfia an mani lodong song tu contractor te chuan ton din huna kong pui lai tur bik formation cutting chu za asom kwa pangavel an zo to ti an shilani fur athen ma a achak the ang beran ha thok turin CYLA chuan an be sei thu an soi ve bok Central YLA shwai tu te chuan ha thok tu te chu fur then ma kong pui chu lai zo man turin chakle thathei ang beran ha thok turin an cha an na thona konga har satna an to kani chuan chan pui turin anin pe reng ti an soi Central YLA in Chongtepi le dil tlang in Karkong pui lai mek an enfiana a hian Chongte sub headquarters YLA shwai tu ten an troi o mani Khozol District MJA in Voin Khan Annual Conference and Mang Khozol INPR Office Conference Hall MJA Annual Conference hi Khozol DIPRO Pulalzara Nahman Puya Media le Journalism in Ma Son Zel Theinan Khozol District MJA chu thei top chwa zel turin at sa Chanchin bu an buat sai pialama social media platform shang mang changkai thiam turin at sa bok Inkom hi Khozol District MJA Vice President Pulal Rotluang Ralte inakai shwaya President Pilar Thamwani Ralte po in thu asoyani Khozol District MJA hi nikum me ni somni Pathum Khan MJA General Headquarters President Pusila Rambuat Sayan ahonga tundin huna member paruk an ommekani Kolasib District Research Office in Voin Khan Kolasib District tanaw piang le mithisin sia na registrar tepwalin annual meet kam training an buat sai Government Kolasib College Income hi Kolasib Borsap Purobart sila mangayan aman puya registrar tetsu and district chu nga insiar na atana thok tu poimo tak ani angin insiar le insin sia na ko nga state rin tlak ani theinan rin omle hwal sen takan ha thok zel turin at sa ani Kolasib District Research Officer pu Zorem Muanaral te report atarlan ani danin Nikum oga sa tanga September thatsung khan Kolasib District chung ko somruka socio-economic survey nei ani a hemi atanga alandanin Kolasib District ta mi noi khat sing khat sang ni zani somnga pakwa an chenga anjinga mi singli sangruk zasari somnga pariat chu thingtlang cheng ni in mi singruk sanga zanga pakhat chu khopuya cheng anni a ziakle char thiam za somkwa pariat point bial panga an omani Civil Registration System on Births and Deaths chinchya danin nikum chung khan Kolasib District ta naw piang mi sang khat zathum som pakwa Mipa zaruk somriat pangale meichia zaruk somthum pali an oma mithi zanga somni mipa zathum somli pasari le meichia za somnga pathum an ombok training a hian Kolasib District chunga registrar somnga pani omji nga somnga antela inspector of statistic pani pujeram din moyele PH lel swan moyiten thilpoi mo shang anzir tirani Champhai District Fire Prevention Committee chu an chairman Champhai Borsap Nibok Pu Mohammed Akui Phovin Voin Khan an Chukhoma kang mei veng kong malak dan tu shang an soi ho Champhai District Conference Hall la thutkhom na a hian Borsap chuan kang mei chuak ven na konga tha tho chin tu department le tlom ngai po shang te chunga lom thu asoya thala in tana khua aro le ta ka wangin nungcha thingle mau achereu lawa antui na ti akang cha lo nan thapui tho akang mei chuak lo tura film khur turin Champhai District mi puite asomani Champhai District Fire Prevention Committee hian sarkar kumthar sangni somni paruk somni pasari lo tura malak na tur shang an soi hova kang mei chuak thei veng tura insirtir na hapta Fire Prevention Week chu February ni soma hon turin an ruwa mana kang mei chuak ven na konga malak na ti chakdan turte kang mei chuak ven na amala tha khwa te hena choimoi na hlan le mi puite hena kang mei ti chuak lo tura zirtir na le kang mei chuak pal thula chet lak dan in zirtir na nei chungchang an soi ho bok